Pemirsa, program bantuan produktif usaha mikro BPUM ring warsani mangkin sampun mewali ke Medalang. Wantuan inucap talar sampun kerasayang oleh atenge pelaku usaha mikro utawi UMKM. Kuentenan satu sia tali UMKM sampun nerima wantuan sane metetujon untuk ngelimbakang usaha ring tengahing pandemi COVID-19. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali Iwayan Mardiana Mausang pelaku UMKM sanes sampun molihang wantuan inucap pinakeipun sanes sampun ngajuang ring warsa kali tali kalida sesani lintang. Warsani lintang wenten makatah 300 sasur tali UMKM sani ngajuang program BPUM nanging wantah langkungan satak 16 tali UMKM sani nerima. Pamekas ring warsani mangkin, wantuan sampun kecairang majang makatah satu sia tali pelaku UMKM. Majang pelaku UMKM sani sampun molihang program BPUM ring warsani lintang, antuk warsani mangkin kantun kaicen galah malih, antuk nerima wantuan inucap. Pelaku UMKM sidang ngajuang malih program BPUM melarapan pengajuan satu pintu ngelintangin Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kota Suang-Suang. Ngenenin indik prasarat Mardiana Mausang, kantun pateh sarang sadurung nyane luwire nik kakak surat keterangan usaha. Pendaftar tidak sedang menerima kredit program KUR miwah nenten madwe tabungan sane ngelangkungin kalih juta rupiah. Nanging akang nyani wantuan program BPUM sane katrima ring warsani mangkin mabinayan inggih punike wanta ayuta satak tali rupiah. Anut saking data saking pusat ring nasional makatah roras kutus yuta pelaku UMKM sane madue selah antuk ngamulihang program BPUM warsani mangkin. Pamekas ring Bali wenten 300 petangda setali UMKM sane sampun terdata. Kaabdiang kuentenan makatah 300 tali UMKM sane mendaftar ring warsani lintang sidopolih ring warsani mangkin. Majang UMKM sane durung mendaftar Mardiana nguduhang mangde sida digelis mendaftar kantos galah panguntat April puniki. Widya Stuti Bisnis Bali Nguningayang.